Amen. Therefore, since Christ has done all this for us, we are not to let one try to judge or condemn us in matters of the Old Testament law. These false teachers tried to say that we are saved by circumcision, but also two more things. Tanawa ang 18 o 19. Ingon diha, si Paul, let no man beguile you. That's why this, be careful. Let no man beguile you of your reward in voluntary humility and worshiping of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly minds. 19, not holding the head, from which all the body by the joints of bands having nourishment ministered and knit together increaseth with the increase of God. Listen, kabalo ka, mankind has always felt that God is far out in space. Kasagaran sa mga tao mo nilang una-una, layo kayong Ginoo. Amen? Di na to ma-reach ang Ginoo. Kay layo kayo siya. So mankind feels unworthy. Not just unworthy, but incapable of approaching God. So what they did, munang dunay mga tao nga ang ilang gibuhat, doon na sila mga mediators nga gihimo to stand between them and God. Are you with me? But notice the false humility of this who claim they approach God this way. They claim that through angels. Amen? Anghel. Worshipping of angels. Doon yung mga tao nga nag-worship of angels. Doon na po'y nag-worship of mga spirits. Amen? Unya, mga vision. Unya, muana din sila nga, kabalo ka, we have encounter with God. Magbantay ka ng encounter sa Ginoo. Amen? Ipadamdam yung kagabihis Ginoo. Pag-sure. Amen. Igakus Ginoo. Amen. Hello. Nung ka ito nagakus mo. Amen. Mo na resulta kay si kagkanta o gaksa ko Ginoo. Listen. To hear some people talk, you get the impression that somehow through angels, through spirit, mo bitaw na nga uban doon sa gihimong mediators. Kaya ngayon, mang Ginoo mo nang kinahanglan daan eh. Saan po ninyo? Kinahanglan tang Mama Mary. Kinahanglan tang San Vicente. Sa tanang uban. Kinahanglan tang San Pedro, San Isidro. Are you with me? Kinahanglan tang Kalungsod. O kasyudad. Kaya para naay mo, wala na we. Are you with me? The Bible says that we have only one mediator between God and man. The man, Christ Jesus. Apart from Christ, wala na ilaing mediator, or else that is a fake, false mediator. Amen. Amen? Ang gibuhat mo sa uban, mo nang dunay uban, nga, mo ato mintilyo kay magpatabang og espiritu. Ihang iyo, ito mamidas Ginoo. Naa naman ka dihas langit. Kung saan yung pagkabalong tatos langit. Are you with me? That's what Paul is saying here. Amen? Magbantay ta. Oh. Why do they make such claims? They do it because it makes them look more spiritual than anyone else. Kaning ilang gihimo-himo mga kaigsunan, ha? Let no man beguile you of your reward in voluntary humility and worshiping of angels para kunuhay tanaw silang spiritual. Hoy, tarungo nila to. Ang atong pagsimba ni simba ta dili para tanaw tang murag spiritual. Di na may
worship because God deserves to be worshipped. Amen. Second, we worship because we are saved. Amen. Yan ito kinahanglan lain pa. Dili false humility. Oh, kan so masing para ingon na siyang balaan. Dili oy. Ito yun, uban doon ay mga manaway na sige magsimba. Kuan naman gihapon. Dili manawa, di ka na. Simba ka kay tungod mao ni mao ka. Dili oy. Kinahanglan ang Ginoo simbahon kinsa man ka ug unsa ka. Kinahanglan ang Ginoo simbahon. Amen. Kay Ginoo sa Dios siya nagbuhat nimo, siya nagluwas nimo. Ang ngayan sang simbahon. Amen. Oh, unang these people mga igsunan during this time, they are manifesting false humility. They thinking that they are not worthy to approach God, but yet they claim to have all these experiences that no one else has. Kamu wala gid mo kasulay ani ako tagaan ko sa Ginoo pananawon, magbantay ta ng mga pananawon. Yes. Daghan kay na dili sa dumaginti. Unya, dili sa tigoy negros na naghan kay na. Nga mga pananawon, daghan kay sa kanang simbahan sa tanhay. Aron daghan ang mga tao mo na kay magpaayo. Napay usas bayawan. Bayawan ano inyo day? Oh. Kay kitarag pananawon. Amen? Unyang uban na hypnotize na doon. Staya! Na-hypnotize na. Nipugos na natin daw. Amen? Ang issue, luwas pa ng kalagaman. Amen. That's why if you talk these people about salvation, they will not. Di sila mong kagat nimo. Amen? Kaya ang importante ka lang. Ang lawas, bisan pag imo ng ayo-ayohon, mamatay rin ako na. Yes. Pero ang kalag, presyo sa tubangan sa Ginoo. Amen. O nandun na yung mga tao, mga 2 taon dito, kaya wala lagi kwarta, ay atong hospital. Ngayon kabalo ka, paminaw ang yawa, gamanan. Kabalo ang yawa, mag-ayo-ayo. Amen? Amen. Nga patuan mo sa hospital, di ba sila matong hospital? Kaya ang rason nila, ang masakiton daw, mamay ni atong Kristo. Dili mas Kristo ni atos masakiton. Not all these instances. There are instances na si Kristo mo ni ato dito. Yes. And He performed a miracle. Amen? Amen. Basta ni ato ng hospital, maulawan lang ka. Amen? Nabitaw ito ayo-ayo nila. Bisa kung sa akong singgit, naghigda, na-paralyzed, di na mo bangon. Bangon! 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 Kung di ka maayo, ingnon dayo ka, gamay kag pagtuo. Sus Pablo, wakto'y pagtuo. Gamay tong pagtuo. Kaya bisag giunsa niya gaampo sa Ginoo, katulo sa mihangyo, wa man gyud sa ayuha sa Ginoo. And don't say to me, nga si Paul walay pagtuo. Amen? O na magbantay taling encounter. One time dos kuan as do Cordoba nga nainianan ako nga. Brad gabi. Gikakos Ginoo. Gikakos Ginoo. Sigurado ang Ginoo may nagakos nimo eh. Amen. O nanditaan ang vision, spirits. Ayaw natay Bible ato ang basis. Kung sa gisultis Bible, di ta kinahanglag mga espiritu, di ta kinahanglag angels, di ta kinahanglag mga santos, naatay Biblia. And let's stick to the Bible. Amen? There is only one way to God. And it is through the all-sufficient Christ. Ingos Kristo, I am the door. Ingos Kristo, I am the way. Amen. Lastly, tanawa, ang another nga problema, dong doctrine nila. Dili lang mysticism, but also asceticism. Asceticism. Kung saan yung asceticism? Katong mysticism, itong mga spirito, vision, mga anghel. Amen?
O pag kunis ba harin tinuod ning anghel o si Marvin. Salamat na natin tinuod nga anghel. Pero kanang nay anghel nagpakita nimo gabi nagsugat mo sa dalan. Dito ka CR, may kalitrag tungas imong atubangan, unya nisulti. No. Re, gusto ko nga magtukod kag simbahan. Bot-bot na eh. Yes. Are you with me? Amen. Dili na, oy, kumplito na ning Biblia. Amen. Tanawa. Unsa ning asitisim? Oh, last na din, mana ta. Tanawa, verse number 20 to 23. Unsay giingon da? Wherefore, if we did with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are you subject to ordinances? Touch not, taste not, handle not, which all are to perish with you, the using after the commandments and doctrines of men, which things have indeed show wisdom in all in will worship, and humility and neglecting of the body, not in any honor to satisfying of the flesh. Kabalukag unsa ning ito akong gingon? Mysticism and then asceticism. Unsa ni? Kani bang nagtudlo sa time nila, dunay nagtudlo nga maluwas ka through self-denial. Self-denial. Kana bang balaan-balaan ka? Oh, na ba? Nga kung puti imong sanina, taas kag buhok. That's for them holiness. Holiness ba? Maunay ilahang teaching during this time. But listen, dili na mo ipamaagi magigsunan to be saved. Amen. It is not, salvation is not through self-denial. We are saved through ultimate sacrifice that the Lord Jesus made for us at Calvary. Amen. On Calvary. That's why yung napulong sa Ginoo, beguile. Ingon si Pablo, let no man beguile you. Amen? Beguile you. Kung sabot pasabot, anak, ayaw pagbantay nga, no one will rob, defraud, or cheat you. Matikasan ka bas ka matuuran. Amen. Amen? This means that if we who are saved by the grace of God are not careful, we can allow someone to cheat us on our eternal salvation. Also our eternal rewards. Wow! How? By following false teachings. Unang magbantay ta. Kay daghan kayong mga pagtulunan nga atong kinahanglan bantayan. Amen. That's why we need to study our Bible. Amen? As we live the Christian life, we must be aware that we are dead in Christ. Also, we must be aware of the teachings that say we are saved through angels. That's mysticism. Or through the spirits. That's mysticism. And also not just through mysticism, but also asceticism. What is this? Through self-denial. Listen, we are only saved through Christ. Amen. Wala na ilain. Amen. Amen? Anyone, anytime someone suggests that Christ is not to be saved and suggests that we need more than Jesus Christ, we need to remember that Christ is the way, not a way. Amen. Wala na ilaing dalan si Kristo na. Wala na ilaing makaluwas ingon ang Bible, ang Colossians mismo nag-ingon. We are complete in Him. Amen. In Jesus Christ, we find all the treasures of wisdom and knowledge. Muna giingon sa chapter 2, sa Colossians verse number 3. In Jesus Christ, we have the fullness of the Godhead bodily. That is in verse number 9 of chapter 2. In chapter 2, verse number 10, in Jesus Christ, we are complete. Amen. 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 Amen? Amen. Once we get this straightened out sa atuang kinabuhi, we have something to build our Christian lives on. Amen? Kinahanglan natong isagay patukod. Pero dili pwede nga tukuro nato ni bisag unsa, bisag asa, bisag kinsa. Kinahanglan ang insaktong patukuran. One, the Word of God. Amen. Second, Jesus Christ. Amen. Apart from Christ and the Word of God, wala na ilaing foundation. Amen. Wala na ilaing patukuranan. Amen. Amen? Igo na si Kristo. Igo ng Biblia. Di na ta kinahanglan pag mo mga daghang referensya. Amen. Amen? Akong pamatunan sa referensya o sa Google. Google, Bible. Yes. Amen. The best reference is the Bible. Amen.
Amen. Amen. I hope na tayo na-learn karon. Amen. Be, sa to? Careful. Careful Colossian Christians. I hope that you are the same. That's what Paul is saying. You need to be careful. Mabantay mo na siya, na imatos yung balay, manuktok. Yes. That's right. Ayo, Amen. amen? Taga-subsayal, nagdalang payong, nagdalang atachikis. Oh. Amen? Kunya, grabe pag yun kayo mong approach. Amen? Morning! Hello, may buntag. Nami share. Ang baptis masulit. May hapon. Hindi ako. Kay suktian ka. Namuadto ka kimpirno. Iya, wala. Pagsunod ba, nakabalik. Balik ko niya diri. Kuyugon, taga simpirno. Magbantay ta, amen? Labi na di pa ni mo makaya, ay nalagalig-galig. Yes. Oh, pero kabalo ka, kaning mga kulto ba? You handle the conversation. You manage the conversation. Do not allow na sila'y magsigpangutanan, ikaw sigtubag. That's right. Ikaw, kunya, you stick in salvation. Dihas kaluwasan. Kay magnangag na sila. Oh, kay kasagaran doktrina na lang, makaluwas, binuhatan, membro simbahan, magbinuutan. Right. Oh, tikalbong yun. Amen? Amen. Lingkod ng bitaw sa sayop dito doon nag-isa mong pastor. Amen? Muna muli mo kaya. Kung available na ko, may bisitaon mo aning mga sing ho ba? Oh, you call me. Amen? You text me, you call me, you message me, pastor, nasa dali. Kamu istorya. Amen. Amen. Oh, pero may nang ikaw po, makakaton ka ba? Yes. Para mabaid ka. Sa'yo naman nagunta na, kung sa may buhaton, aron, ang tao maluwas pa. Ingon ani, na ba kayo mabasa sa Bible? Na ba kayo bagyabag lagi? Ano lang, gumba. Gumba. Asa man, basa ha? Kanang ingon ba nga maluwas ka binuhatan? Nalagi giingon sa Epeso nga, di daw sa atong binuhatan. Nga naman problema na. Tagaan ni mo sila problema, dili sila yung muhatag ni mo problema. Amen. Let's be careful. Amen? Amen. Kay spiritual warning atong giatubang. Yes. Oh, let us not be like other people that are careless. Danghagrad ki atong now. Yawa atong kontra. Maro. Maro ang yawa. Seryoso sa pagubag nimo ug nako. Amen? Seryoso siya. Wa ka. May pangyawa, seryoso no? Wa sa katiaw-tiaw. Seryoso siya. Yes. Kunang, let us be serious also to the Word of God and to our Lord Jesus Christ. Amen. Heads bowed, eyes closed. Lord, salamat aning hapon. Thank you kayo sa pag-remind na mo usap. Lord, salamat na puno mis pahimang no. Puno mis pagtulunan. O Lord, salamat ani kining tanan at tabang namo nga mabinantayon mi nga imong mga katawhan. Pagtuguti Ginoo ang yawa mohimo og paglingla, pagtintag, pag-ilad, pagtikas sa among mga kinabuhi dihas kamatuoran. Thank you Ginoo sa imong mga katawhan nga giparog Abayon sa ipagtindog, pagbarog sa imong pulong das kamatuoran. Dili sa iyo Ginoo magbarog sa kamatuoran. Apan salamat nga naa kay grasya ug kusog. Nga makahimo mi sa pagbarog unsay insakto, makahimo mi pagbalibad unsay sayop ug unsay dili insakto. Lord, bless your people karong hapon as they can come into your presence in Jesus' name. Amen.